niemand soos my U nie. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Het is een groot voorrecht dat ik Pastor Sissa sal oproep vir die woord van God. Dit sê die hande uit waar ek uitkom dierbaar is. Dit is hierdie man wat my getrek het en al onder sy son gevat het. Toe ek nie weet as hy nog 'n uitkoms sou neem, toe is dit hierdie pastoor wat vir my bid en sê maar my daar is nog 'n môre. Môre sal die son weer skyn en dit is 'n voorreg om hom hier te kan sien staan by Uterus om ook vir hom daar te kan gee. Amen. Kom ons gee die Here so 'n lekker hande. Kom ons gee die Here so die beste hande. As hy iemand wat sy hande wil optel en skree glory. As daar iemand wat wil sê halleluja. As daar iemand wat wil sê halleluja. As daar iemand wat wil sê Here, U is heilig. Amen. Praise the name of the Lord. Yes. In the presence of God tonight, I want to greet each and every one of you. Yes. In Hallelujah. the name of Jesus Christ. Our apostle, what a privilege and an honor Yes, sir. to be in your presence and to be in your midst. Onze pastoor en van Geliste. May God bless you. Propheta, all protocol observed tonight. May God bless you. Our Pastor Anthony, I salute you tonight. The praise and worship. May God bless you guys. You are a blessing. Die uitgepakte kerk. Die blonde. Die oogappels. Die Here van die rivier kyk op die vloer. And say, this is my beloved son. This is my beloved daughter. In whom I am well. May God bless you tonight. As he young is so,